Itũra-inĩ rĩa Elerai gũkũ nĩ mũhaka-inĩ wa kaunti ya Taita Taveta na Kajiado nĩ mũgũnda wa vamwe wa Rombo magĩikia iteta makiuga ona thengia wa igoti kũrũgamia mĩbango ya kũgayania nĩ kũrĩo marathiĩ mũgarũ na watho ũyũ. Ukiangalia katika izole wote ambao ameandika wao wote ameweka milima kwa sababu ni akaweka familia yao katika mabarabara, katika mahali iko na maji. Bado tu tunadhulumika kama Wanarombo. Tulikuwa tuna ulalamishi ya ugafi wa ardhi na tukaenda kotini, tukapewa kotoda, tukaambiwa kila mtu arudi mahali aliko, na hiyo kotoda it was directed to the illicit police station. Aikaria ya mugite mateta mao matikoretwo makithikiririo amu atongoria ao megwateire icigo iria noru mugunda-ini uyu na marathi na mbere na kugayania makiendagia ona matekumenyithia amemba. Hawa viongozi ambao walikuwa group branch wamechukua mahali mabarabara, maeneo yote mazuri, mahali mazuri wakaja wakachukua wakiuza. Kwa hivyo tunalalamika sana. Court order ilisema kila mtu akae mahali alikuwa, na hakuna member ambayo ako hali ya katika group branch ahami. Lakini na mheshimiwa Lengu alipokuja dakika ya mwisho alisema tuheshimu court order. Aikaria ya mugite igoti-inĩ rĩatuire watho wa mũgũnda ũyũ wambe ũrũgamio kũgayanio na kĩrekera matura makĩria nĩ kuona amwe ao arĩa marageria kũthiĩ mũgũnda-inĩ ũyũ maraberithio na gũikio ngono. Bwana County Commissioner na gavana wetu Joseph Jamoli Lengu, ile maneno yote uliongelelea bado tunadhulumiwa na komiti ya security. So tunaomba uingilie hii maneno kwa sababu tulipofanya ile mkutano sasa hivi kuna watu wetu 5 walikamatwa. Riu aikaria ya nĩ maikĩtie ikaya kũrĩ thirikari ya Kajiado rungu rwa gavana Joseph Ole Lenku makĩenda amathikĩrĩrie na kwethera mũgũnda ũyũ kĩbonia gĩa gũtũra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mercy Wadia wa Mũrĩithi.